Hello guys, so live ta karon dire sa entrance no, mo ni sa Mananga River. So mo ni scenario. So live ta karon dire no sa dire sa Dika Homes no, mo ni sa Dika Homes sa Dumlog Talisay. Hago. Waat ka sinon. Mo siya no. So scenario guys no. So mo ni sa Dika Homes Dumlog. So tubig awas si guys. Dili guys. Kopya. Kay video, kopya. Ate kopot. Kay motoy ka dito. Tagak na ha. Guys, na likod din sa Dika Homes Luzon, Visayas, Mindanao. So live update dali sa Dumlog Talisay no? So Visay sinabi guys guys no, awas mo sapa no sa Mananga River. So ano mo yun dire guys, dire daghanig balay guys, daghanig balay da hurot na tanang balay, hurot jud was out no? Labo balay labo di halawon balay haligis mga balay.